Барлығыңызға сәлем достар. Міне біздер мында ашамыз мыналарды. Мына. Мынау новинка шықты, ол деген. Ой, кешіріңіздер. Я перепутала. Просто так. Мына. Так. Первый новинка осындай. Among Us сосын осындай. Бірінші техниканы мен көрсете аламын. Осындай техника. Осындай техника, осындай техника, осындай техника и потом осындай. Так, мынау деген кешірінде өтірік бояп тастаған. Мен білмеймін неге өтірік бояп тастаған. Өтірік бояп тастағаным. Among Us, предатель, шапки. Да, шапки бар тұр. Менде бумага жоқ болды. Ну, кешіріңдер. Мен деген, қалғандары жоқ. Мен білдім. Соны, сендер, кешіріңіздер. Мен деген видео хотела снять. Не болып шыққаны қарайды. Сосын мен видео снимала, и потом ол деген не істеді. Андай, қарасам видео не очень болып шықты. Кешіріңіздер, пожалуйста, енді мен кетіріп тастамын мынау видеоны. Міне. Так, біздер мына техниканы выбираем. Так. Біздер техниканы таңдаймыз. Давай біздер таңдаймыз. Білмеймін не таңдайды, ладно. Давай біздер мынаны таңдаймыз. Простенький. Так, надо біздер шапкины. Ой, ладно. Шапкины біздер мынаны таңдаймыз. Мына жерден. Это олар. Давай біздер мындағы таңдаймыз осындай. Маған интерес прям. Осындай. Яркий. Ой. Нам бір жерге қою керек, ладно. Так. Так. Among Us. Осындай. Как называется? Among Us. Осындай бір. Только осындай волна. Among Us на пляжға шықтым. Осындай. На пляжға шықтым. Старый, кстати, на пляж. Так. Давай біздер деген таңдаймыз мынданы. Давай осындай. Ой. Ладно, мен қоя алмай, жер таба алмадым. Так. Маникюр. Маникюр давай осындай. Мынаны потом оставить. Ура! Так. Пантхаус. Пандахаус. Мен пантхаус типа там. Вот пандахаус. Так. Давай біздер мынаны таңдаймыз. Участников. Этот хаус. Пантхауста. Участников. Так. Давай біздер деген мынаны. К сожалению, мына үлкен. Ладно. Үлкен. Оставить меня. Ең последний. Үлкен. Давай біздер блокнот. Ой. Міне, блокнот. Дай бірінші біздер мынадан бастаймыз. Ответ календары жоқ. Потерянный. Білмеймін, потерянный. Потом мен іздеймін мен календарьды, потом сендерге снимать етем. Так. Так. Мына техника. Мына нотны блокнотымды қазір алдым, енді осы жерден несі керекпін. Вау, күшті ашылымды лайк. Так. Қалай ашатын білмейдір. Тады жоқ. Мына осындай. Ой. Вот телефон мен ойлаймын осындай бір. Ол бір, наконец-то бір. Шықты. Да, наконец-то. Кешіріңдер,
менің сестренкамның звугы. Давай быстырамыз. Наконец-то. Міне. Не істедім, оны жақтырдым. Давай енді... Ой. Енді екінші блокноттан. Міне. Старый блокнот, ну как сіздер білесіңдер. Қазір мен суретті көрсетем бір немесе. Ну ладно, міне. Мен осындай жасадым. Мына мөлдір. Мынау деген роза. Потом обзор болады соларға. На TikTok не істейді. Ода 100 миллион лайк жазады. Просто так олар жоқ. TikTok лайкадым. Просто так мен жасадым. Так, кешіріңіздер. Пришлось камера. Вот. Пандхаус. Наконец-то. Так, Пандхаус. Ой, кешіріңіздер. Пандхаус. Мой любимый. Мен любимый коллекция осындай Пандхаус. Прям что? Так, посмотри. Участников. Прям классно. Вау. Не. Но не. Имяна. Ильяна. Или Ильяна. Мы блин, где подрос. Алина. Нари. Галина. Марина. Гульста. Такие красивые имена. На череде участников. Суперхаус. Супермес. Да. Ну. Пандхаус. Пандахаус, да. Часто мен деген суперхаус. Давай біздерін өтпедайым. Мен ойлаймын мынау редкий. Красивенький. Я не могу просто. Так. Не шыққан көреміз. Редкий деп ойлаймын, но. Да, ол жоқ, сәдем. Қазір қараймыз. Алтын. Мұны жер. Мен өтпеді. Мынау 4 банан көрдіңіздер. Осындай хитрый или ол деген бұзат барлығын. Парень еще. Мой. Так. Осындай. Мен потому что старалась. Осындай. Куала деп айтатынмын ба? Мен ұмытқан куала сияқты ғой. Жабыстырамыз. Так, мен жабыстырып болдым. Но тоже попалась. Редкие. Да. Редкие, конечно. Қазір мен жазамын. Редкие. И потом осылай стрелка. Но тоже редкие. Осылай стрелка тоже. Менде осында гелевая ручка. Так. Давай біздер. Тадам. Давай біздер деген. Маникюр. Маникюрді мен точно алмаймын. Мен точно Among Us'та аламын. Міне, нөйкюн. Ласенький. Мынаны. И потом мында замок жоқ. К сожалению. Ну, сердем. Міне осылай. Жасамын мен. Так. Так, біздер тауып аламыз. Так. Кешіріңдер. Ну, блин. Так. Міне пластыры. Көттім пластыры бар. Міне Among Us шапки. Просто так қойып. Сіздер көрген боласыңдар. Көргендерсіңдер ма или көрмеңдер? Соны комментқа жазыңыздар. Вау, күшті. Вы все открылись. Осындай. Ну, классно. Лайк. Так, осындай Among Us біздерге шықты. Енді мына тоже. Интересно. Ой. Интересно деп ашылмай қалды, ну ладно.
Так. Осындай. Или осылай жасаймын. Ну, интересно, мам, прям. Ну, не порвально. Так, да? Вот. Осындай болды. Қатты кемнен ашуы қиын. Осындай бумагаларды. Лучше осындай дәптерлерден жасаңыздар, чем вот этот вот қап-қатты бумагадан. Так, біздер мынадан міне аштық. Вау, осындай. Осындай вот міне. Прям подходит. Прям прикольно. Так, міне. Так, мынаны біздер наконец-то приклея. Жабыстырдық. Енді біздер деген... Ой, кешіріңіздер. Енді біздер деген... Мында... Ашамыз осындай. Живот. Жоқ, давай. Живот емес. Давай біздер ашамыз пластыры. Прямо интересный пластырдан не бар екен. Так. Да, біздер жыртып ашамыз. Ну, сіздер согласнылар ма? Вау, зато не пострадал. Офигеть, осындай да не пострадала. Қараңыздар. Көрдіңіздер ма? Вот это фокус даже. Осындай кемго пластыр екіншісі. Вау, осындай бұл пластыр. Прям осылай. Так, осылай. Осылай ма? Прям осылай депті. Ну, осылай девали. Ну, вау. Прям уютненько. И потом обычный пластырь. Сондай бар обычный пластырь. И потом осындай украшение. Так. Қазір біздер жабыстырамыз. Так, мынаны осылай. Осылай деп білем. Или осылай. Осылай деп білем. Давай біздер осылай. Так, біздер деген... Давай... Ногти. Біздер ногтені. Такой. Кешіріңіздер міне. Так. Маникюр. Ногти, маникюр деп айталадым. Так, қазір. Вот, наконец-то. Осындай клейдім. Тауып алдым. Ой, кешіріңіздерді лай. Так, мынаны оқаймыз. Сенде маникюр ма? Я, менде осындай, аха. Күшті. Это вообще класс. Мына. Сондай. Сосын мында айтады. Только маникюр зия. Я, зия. Дұрыс айтады ол. Прям. Дұрыс айтады. Лайк сендерге. Дұрыс айтса. Ну, ол зиян маникюр. Ой. Осындай. Осындай күшті. Батарейка. Ол номер 2. Киндерға қасайды прям. Алыстан қарасаң. Ну, осылай мен жасадым. Мынаны жазылман мод деп па. Тоқтаңдар. Так. Мод деп жазылман. Мод или. Мен білмеймін не деп айтатын. Осылай. Осылай. Жабыстырамыз. Енді біздер деген мұнда ждам ашамыз. Беріп қойдым. Ну ладно. Ничего. Так. Біреу попадется қазір. Конфетти деп ойлаймын мұнда. Прям. Ой. Все порвалось. Так.
Чё, порвалась. Так. Ой. Здесь не... Ой. Так, подержи, наконец-то. Ой. Ирка. Сыр. Что-то... Что-то не поняла. Да, сыр... Да, мешок. Осында бар. Давай номер екі. Номер 1. Ол осындай. Мысық, милашка. Мынау жақ прям сиырға. Ну ладно, біздер мынаның қасында. Жабыстырамыз. Так. Так. Теперь жабыстырамыз. Тоже. Что-то менен осындай қалдықтарды сала беретін болармын. Ну, осындай қалдықтарды. Мен жазуға ұмытып кеткен болармын, оны просто қарамай не істеген болармын. Салған. Ой. Так, наконец-то мен мынаны коллекция бітірдім. Мына мысық, ышық, пигви, тышқан, арыстан, панда, аю, қасқыр, сиыр. Мына сондай нелер коллекция шықты. Мыналар тоже бітірдік. Пока. Сондай прям күшті коллекция бұл. Пластыры бітпеді әлі. Бітпеді. Мен ойлаймын екі. У Сергея или еще придется. И потом нам был тоже. Пластыры бірге бітеді олар. Жалко расставаться. Ну, Among Us. Так. Кімге ол видео ұнады, сол лайк и потом подписка. Барлығыңызға пока-пока!